Ахмети и Таравари се сретнале лице в лице дури 2-3 пати, изјави председателот на Алијанса за албанците Зијадин Села во Клик Плюс. Според него не е точно дека имало само телефонски разговор. Nuk janë biseda në telefon, se unë jam i informuar, po janë takime, 2 ose 3 takime që i kanë bë bashkërisht zoti Ahmeti dhe zoti Taravari. Kështu që s'është bisedë në telefon. E keni ditë apo ju kanë kallëzu? Jo, e kam ditë. Дали има шанса Таравари по отцепувањето од вреди да стане дел од Европскиот фронт? Në qoftë se dikush don t'i bashkangjitet frontit evropian, këtë do duhet ta deklaroj, e atëherë do deklarohemi edhe ne si eksponent brenda frontit evropian. Kjo punë zgjidhet në shumë lehtë. Unë nuk jam pjesë e koalicionit qeveritar. Po ti shet qysh i zgjidhet? Po natyrisht, në momentin në qoftë se do ndodhte ndonjë lëvizje politike siç po ndodh tani, unë do ulesha me kryeministin dhe do i thoja zgjidh rrugë, ose unë ose Arben Taravari. S'ka tjetër. Në një situatë të tillë hipotetike, mos ndoshta vjen puna që Izeti e këto tjerë të dalin nga qeveria dhe të bëhen pjesë e frontit dhe jo Arbeni. Села зборуваше и за можноста за обединување на Алијанса за албанците. Тој не исклучува таква можност, додавајќи дека е можно обединување, но без Таравари. Во меѓувреме на Facebook Таравари напиша: Имам само еден компас за ориентација, народот, тие се мојата совест, мојот глас, мојата сила. Досега Таравари нема изјавено дека цели да стане дел од Европскиот фронт, но рече дека на локалните избори ќе настапат сами.